Natie eba strawberry shake, banana shake, mango shake, snow white shake, carrot and mango shake, carrot and banana shake, mixed fruit shake, mango and carrot ginger shake, veggie snow white shake. I know you're the boy there no peno. Na kai some sound one shop. Afe me no kase abushia. Omo ye home service so. Nyampa weekend we say. Wa hye me bopa. Asu na na mo ya he wo fi am say ye 5. So okay, ne member be bibia fresh wo fi am. Fred Don Pablo. I was 0557 734882 0557 734882 and 0552 302607. Wo Mandela Junction and if Christ Junction. Wo Krabata mienu baako wo Mandela Junction and baako so Christ Junction. Woni omonko na enko kasa utiri ho ne momodia ma o shakes a ede shakes e sanso ye fresh pa. Okay obati obati Happy Entertainment Light and Sound System penny forces samre me no ka say canopy and as a lighting system enko nwa stage na wo pe na udi edi dwumadi bia bomade answer we wani be check ma wo be bia everflow for gigi susu no enne da meka efiamba ne edie ana femi no kasa say si ade enka na yes oh maso say obehwe canopy ne ho asem aka mabusu apedi say yenya nkonwa asem ma no efe ye behwe nkonwa no na ye kadem enye fita na etutun kakra fita kakra kokko kakra da bi ye ja sha ade no ye sesi ade e one color inti dwumade bi awudi bia ne so nkonwa eni so canopy a wobebo ena femi no ka say nya say ye be ye prama na yabo modi agina so de adi dwumade bia fa beda Happy Entertainment Light and Sound System for mbejo so wa ma fie kwape wo baba bia everflow for gigi susu no from 0275 042594 and 0540 790012. Happy Entertainment Light and Sound System. Asi obema odwumade no A.K.A. Emraso Sebushia Sasamede Samre Okoman Akwaaba, the official drive talk. Emraso says Samede bro. But put on your thinking cap. Put thinking cap. Tick. Show them something. Come on. Wind it up. Cock it up. Abrade kwabra foda. Famomo, thinking cap, take it cap, taxi, truck, sorry, Ejuma, schools are hold on. Take it, baby. Take it, baby. Famomo. Give it to them. Da me ka me sina mi ti so pa. Egu so. Enti sasa we me sani menya. Na no da me amo. The boy no man so mi ti mu se mi ti beti ato studio machine so. Na ma say ni ma wa. Eza za dozi mi so no. Play ntwe mu ami hwebi. Me hwebi dia na ne yisem kope den bi taro ho. Na mabomodia ma omutisusu ogana na omu ye 3 meka wo former Akwaya wo Ken one be yika ma minister MPP hey yeah from the head of Medusa A.K.A Humpty Dumpty Nana Tikesie. Okay. Nana, what do you know? I say, so kakra so to say me dey. Eso pa. Oh, where dey? Oh say. Oh, eso. I say me ferry say me council waka. The boy dey end the abesha na from.
All right, Ghana. Yes, Agro. It is a happy moment on radio. Okay. Na nyame pa weekend we so for di omo festival no. Oma shase. Okay. Enti weekend we me ya say Don Pablo no be call because na no mba o be kan. Enti Don Pablo be wo soon weekend we. Yeah. Okay. Because me way. Over you. Weekend me okay me wa bedin to be. So for brief man. Oh okay. Weekend we me wa program Sunday. Abedinto. Alright, me mama Akwaaba Ediba Okoman Court so me mamu nyina Akwaaba baby awo bia no. This is the most exciting moment and this is one of the best segments on the show. I know you love it, I love it too. Mama Akwaaba baby mama Akwaaba. Kwame Joso ya ho ye say ene no ankasa no dey no nye good mame. Ade mate say ye mame gifa ativo. Oh yes. Se wakam. Oh anopa no ena gwan MP MC I say Guan no say Guan omuti nansen ya MC na say on so wakem no ne anya former transport minister and ye Gifati one ono no wa film yi oh okay okay bus branding say tatu and I say mo friend exams na so ebi nyumpa emu 32 enyum if you prison ana nkwara bonafie na betro 32 how come yes nyinsa no so de bebre nyimpa nyinsa no baby so no na me relate news kakra na ye kika say ya mo anhye mpabo anko exams for ho na say what the boy say white na say white adena esabe obi wo no ma wo so won so na wo so for the next permit na exams so say na makajo my opinion on this Obi oya adwuma o bank na say security panyi mi ko jana ho a o say na adwuma oya tutubotom na okwa adwuma amfa enti oni lorry fair kra enti me man left kakra na say oh o hwa me clerical ma boy na o ka oya tutubotom yi jo kan ya na jam say okay we just na wa address na bia na o so ma hwe ahun bia na onya tutubotom na mo so na pese o so me hwe enti eja me dey tran front Kwame baby a me ko no ono besi wa anim na mato aso akwa akire ebi a me fan say me ko ebi a manfe ana manpon a obesi wa manfe na mato aso akwa manpon what I say enti Kwame ye ko na kodu en fan say Latte Junction ho na me be example police fo gina ho na police fo mu gina me mu osofo na ho te say na me o nya me ada ro me ho ye na o yiri ne na me o nya me yire na police bi say me say na osofo na o driver license when Kwame no kwasem mina say me driver license na wu enti me yi driver license na de ma police ni no say na me driver license na wu what I say me de nam ni nyina na say wu police ni ka che me say so for we de ye nhwe wanim e brada obeba court na me see you mate na ka police ni kwa emfa me license ma me o de shenu kotokom e wo ne back pocket na say na mi si mami ewo manfe mami asubotom misi no manfe no sofo court no wa nya nko bi na say oh da bi court ma nya nko bi o say Ghana ban da bi mrade obi amro mra no so dey say me court no na ye dey chobi na me pa na ko pa chao no say o license na police ni gi say bra court brada no ani ni eje wa de ai e ba ni say na ni saka and say oh why are there nyame nhira o no say oh sofo Yamisha me say makaje me yatubotom na yi ulansi dama wa yamisha na me kwaso anmo kro no na na so da bi yamisha say wa mama anko court mami so on tia say kwa me ni so de maba hayo ai sofo banza oh okay right madam na say si anka person ye dey o dey kawase sani ya me twin eyinu kra no right madam na say si anka person ye dey ayo won onu kra no nim say metumi atwen license nefi police ni botom sa chese yedwuma we nipa aho kire na mama kom enti mi hia asofo na
of meeting the car musa na minim say bia oni me ba be kan nyame asem bi akan kranhye sem bi akyere me ama ade ami ye imejai because minim say enye adwuma pa na me na jami ni hwie nti na me na metumi atwe o license ama o say ya nka hu ekra so yem hwu say oni pay se si a obetina me kam kra me no afiase obonya me hu nkomo na afi wo sen wi ade de ama me na bia aka so mo mesin ko police station obio yen san fa ade no but o se nyame hira wasiu se nyame hira me chese bone ne me nko so ani anya sa sofo eze kwa me court yesi e de me kwa metu 20 million me ni 20 million ene nyame hira na enti me nko so ani bone nyame me se nyame hira man ka se ko so adi bone na mo nyame na o hira no so what you suffer aka me ye sua krono adwuma na me sua ade yi license ama je nyame hira so nyame hira se man ya fa man ko court e bi asofo ka de mbatum e bi ka de mbatum se me asofo na me na me license ewu na me de kaka enti bi ekura ka de mbatum enti utimi yi license ma me sa no so di kaka adwuma o ka e wo ye na e kire me na me tuofu a na ye me akotum na watimi yi me dia Kwame na se nyame hira wa na meka na ka se na yen san fan ko because me too for send ya obejai krono ne bo na uji she okotoko ma se right 0270191971 0270191971 asabene se madam Ichira onti ase se osofo a anka odwane ato no na waje adwensa kira wo ne ho waye bibisa wantimi anka se ne awoye na nyentimi sand wo akọ police station wona wo the license na komom na me go 20 million na mbas school fees grant here odi shebe ni odi she salonio papa bi won say da e wa monochrome na what to say nyame adom ne hu me hima na samre Okoman ni okuapmaya no odi she chewa adwe wasemi o erano nyame sha o de say etumi ye ni ama bebre o e bia nyame sha no no ke betumi asesa na fi ne bone na o ye nim. It is the best way for this me account. Eti no say sia de. No so for na catch no for nya min shira ono because e bia nya min shira ono o si fi so for ne ken ma me yesho so besa ko tutu nkofo botomu biem. Yo, Mate me da say. Ma me fa for wa homa no so salo 0270191971. Madam salo say nkenye boni o say so for aka say nya min shira. Police station. Monsanko. This your the final team for safari. Oh, meteo ka che minya bibia boko de. We can we nyame gususha. We can misha unso ye be memu a obu mu trepa o. Yeah, nyame ado. Right. Okoman ni. Oh, fiepe. Me pa choche wadwe wasemi o. Ma je ka mo se so for one carbon so nyame sha na. Sena nyame betumi ayi bibia no nti onka na kuma tuni yan wan se ebia on penalty manase o fast se boni like krono nyama wo wiawia no onko se na de nya bet na sena nyame sha no bibia wan wi amame anka de mbekọ court e baji 20 million odi shebe ni But wo mane ekuotua oh na bibia boko de o me mu ya na zo mo tren nyame gusushira ye Okoman ni Ofiete. Mina, chewadwe wasemi won. Oh, me pa so ne wan kan boni. Nti yi de me ewura no, onye ne mfomo so ntum. Okay. Mate me da say. Ma nyame hira o. Oze wan wi ama me kura nka so for kedin betum. Yanko police station. Na me say wan wi license na ma me anka so for. Ma so be she papa. Odi chebe ni. Papa bi na bibia boko de start akwa. Na me adumo bibia boko. Na de obutu e. Ana be pacho ni butu mo nchampe me wa manfo. Okoman ni. Ofiete. Odi cheche wadwe wasemi o. Me pacho me start oba no. Ebia na oso wenti. One fan say bia oso for no person okosia. All right, yo, Mate, me da say also for bia na enye say bia bonu so na o kase nyame nhira na enye say bia opese oto aso na emu o kase nyame nhira say watimi ayi na fi e wan wi a wo police ni botuma mame a odi chebe ni police phone Filipo ni o
Filippo Inzaghi Kasafi. Kasafi Asaman Kasi. Right. Asaman Kasi boko de Filippo. Bibia boko. Okoma ni. Ofiepe. Ode cheche wadwe wasemi Asaman Kasi. Me pese mbi sama amene se adan. Le kwa no tutuboto no obo bi atana. Me bo bi achanka ka ayi license metumi atwe. Ena na se dwuma na anye ye papa na. Me me ko si asofo we na me hu sofo bonyo krati se we da. Nyami shira me wo kran me bo ho. Wentumi ansakra me. Sofo ntumi se basel sofo se si sofo ntumi hu. Na onya me wadna se wafo bi atran o ka mu a. Na eza o kan kwansan san tre no wentumi an kan hia ntere fo fia nto aka na mokodu. The beria na se ya chewa. Maame no ne papa na waye no. Ne mo e sanka ultimate advice na se na be ya next time no onye sa de ni bio. Advice e bia ni wa chin se nyame nhira wo. E wo mu sa de. Me am ko report. Obi awia de no de ama no. Ene se o kan se nyame nhira wo. Ne mo ewura waye ade na mo next time no na nya sa de ni bio. Se waye ade ni nua panyi ni nyame nhira wo. Yo, Martin say, as a man can say, watch your wadwe wasemi 0270191971. It would you won't TS say, Uncle Software person or Oboa now Susano, or no idea to Muse, Bonena we no Fuaso or Dawase. Okay, how did you be? Vicky Papa be won't say that, not be about dear. Okuma in you. Or did you patch your wadwe wasemi? Related happy birthday in advance. Right. Okay. Amen. Yeah, that's it. Won so koso do yes uja e do pe ye obi ampe bio ya spite. Yeah, feel road one do hebio wa Jesus 40 year dey. Yo, yeah, that's a better to us. Some robbery na kwa bia na nko yi ade. Nti nyame nsa ne de. Bibia mu ye kan nyame nsa. Nti so far as awu se ne awu ye na ye bone. Na what so kan na wado de. Na nsa na be ka tell. So kan nyame nsa e trewa. Eh. Say, esa so fancy. Yam pesa mekani. Yo, me da say. Yo, sure. Mami, wonu say si apeso sa ko report so for ni say. My imagine say mesakra nti mesa ko report. It is when timi amo okay, mami fo bi wa ma. Odi shebe ni. Ayo bobodi o. Oh, ko for dia tom na bibia bokodi ayi boy. Ayi boy na ko for dia tom bokodi e. I say madam apeke no. Or the subutu na aka no. Me da. Ya bet you 0270191971. 0270191971. Untimi ka say watch no there be enye sa. Oh, ya bet you na. Okay. Audition be We audition kasola mampon ekuya pe som. Right. Na mampon boko there. Unia mampon boko na ensuru na ja na ni wo fam tie nyina se na me de begu for mama. Right. Okoma ni ekuya pe mai ano. Audition chewadwo asemi o. So unia me ka chire ni aba ni se nyame nhira ode asi bibia. Na even se am roba ko wi sika kura no de kwa so dem no bo afore kase asofu ka che se nyame nhira no because oni baby odi fi. Bajo am roba hu bi wai. Woni am roba aso dem na onka. Mate na say. Audition be ni. Ni legend. Oh. Na bibia boko wo ewo eye pom de. Oh, nyame adum bibia boko. Samre okoma ni. Living like a chawadwo asemi o. Oh, radio message enya semia. So ba no no DJ a ono anko report me ho ma police one. E se wa ya doye. Na so fo senya mi tira o na ompe na opese ukoje bia. O be se e kwa ne da ho. So do fo ne dia nso so enani nya meju.
What are they man? Me report me who report on me kwa boni me da say. Okoman nie. Akia friend me go kibet. Me patro kasafi. Akami kasafi somenya. Somenya boko de. Atwa. Na wedding fi ahe. Maybe 19 years. Wow, Okoman nie. Kosiete. Ade checha wadwo asemi o. Kata ma me nti na ni mfu. Nti pastor no wanka ni boni. Yo, aseme ma ogbonfu na pastor na nka Man kan boni nya no akabade se anka bebam. License no kan. Nya me nshira okro no a wo bo so ko so a. Ese Ghana kura bo aba so. Nya me nshira okro no so. Yo. Hello, audition video. Oh, Kofodia tom na bibia boko de. Yeah, chawaju asemi ayi boy. Yo, me pa cho osofo no antumu waba me no go kwa bia so. Because oba bwana ka oba mani pa bo bia boni na oyela ka oye biu. Na antumu bwana na me sure de kada bia. Ye bo bwa e bi bo bi ti. Antumu bwana ti mo ndi na kibio kura. Aye boy. Police nche oda. Police neje me. License. Na me be ma nyina adwojo. Pa bo no wan fa. What is the opening prayer? Right. 0270191971. 0270191971. Hello. Hello. Audition video. Right. Abu Asabo called here. Me da say. Chawaju wa semi wa Abu Asa. Oh, Otimi mu anu won. Enti ge an forgetting no offer license ni sa goma police ni say fito e kra enti onye na ade. Oh, Abraham Bichao kapa. Me da say pa. Yo, but so license no kan nya no. Yo, you na bossa fast. Right. 0270191971 0270191971 0270191971 ubetimi afre na odo ajinche di abana Zofo Papa almost utimi mu ano. Oh, there be unse ade ne say police no oche me no na me lances na wu nti say me ye ma no gidigidi na say nyame na me ball pass urade bua me ana urade so yi atutubotom ni ma me ana obaje me nti obaje me dia urade na me se ni nhira ma no me license ni che na atutubotom fo na ye amu twitwa ni ye ya so fo no sa what's it na je so no owie so fo na kasa unso owie kaka you say nyame na yi atutubotom fo no ma ye sambe boy okay yakopon kura say wo boss na sase wie no wo trans no huza ne waye ni nyina ye atutubotom fo ka ho no mfa mo asore no oye me da say I will say I am from an Kwame Mpere A.K.A. Honey, I did you my dear in our best yet to me for BABU. 18 or more franchise exactly 51 after a year 5. Mammy na Victor in the Akulis to all I say. Nefemina Nana or Damia. Nepenidio. Nefemi Mama Diana a year. Brassami A.K.A DJ Donzi. Never DJ Ziggy B. And so Medana say social media handles no. If a technical aspect you know so why my bibia call a year fine. As I can see and come a year. Mia mini papa. No pushing. I want to see you dance. Mia mini papa. Yeah, fro a year entry. Say bibia bako there. Namichia Reverend Entry Eric Entry says your bosumasi wahu better yourself for bosumasi ichiao nyamia ma ni eda so te ase a echira da foforo echira midweek wahu nyampa echira Wednesday Awurade no mo na wakoma so ade ntimi mbrɛ mansa week yetimi akɔ na wie ye
Ade bi a wo bo ho mpa bi a mfando mo. Medina ne nana Kwame Mpere. Ubetimi from the finest. The mema nyina ka atwe ni me ka same way na fanante. Life in this world is a great struggle both for the young and old, and even those with greater riches are troubles on their own. Rich man envy poor man envy the rich. Therefore, what is the sense in envy your neighbor? Ma odo endi ukai ewa na mo bia obetu bia mu eno ene bema wonso wahu eye yedie kanea no. Erade nka ho nyame amba echina ebehia.